Hána gá díochú héin tatan scatan chlíar muoineán, an aeróchlo curlin a rúthach champagne na hairn Ciarraí a géad trust in ard chahar ó bhúd a creab na hairn Ciarraí úd na bliana scata. Brian Tires agus Éamon Fitzmaurice a hamon tráthrófta. Hód an Buaicphointí an bheirt is níl an na chéile go díolann san Sean O'Shea agus anna scórar fad. Clifford de techt leistig, tá san na tá sé sin gan cháin mar éireacht. Ciarán Kenny, tá isteach go hálinn ar fad Buaicphointí den sco. The Dublin boys there, they're serious midfielders and we knew well what we were coming up against coming up the road. Agus tá Brazil isteach hepper an bóta dearnach an tosa ceachta na fála me agus an líróid chuin líon aige. It was definitely something that we wanted to go after and to be fair we put in a good shift and delighted to get the win. Bíonn siad a gcónaí ó míoch go háirithe nuair a siad sa bhaile sa barca chrócaigh nuair a siad a stígló héananig a siad fós anna chain séir chu fad. Is Kenny a fehis an rohr agus is sin a get bugler. Isteach go ní Pedro Coffig Bard agus tá rúta. Buintas an líontán a get fath chóla maidin siad go fóil. Sean O'Shea tá sin éanaar an soinis agus tá na cosa tu go leis aige. Tá sé scríle féa tá sé sin ar ausar fad nuair a bhí gá le scór. Beganíd scrílt an sin ag dolaí drá an cléochan chluthe ach hocraigh an dá Buaicphointí dearnach síos na lads agus tá mar sásta go bach. Tá Ciarraí take chun na háart charach agus na Buaicphointí sathe ordathe leotha acu.